angena bengifala ngeayini le lama ayini lawa kudala bona vala iminyango ngeayini. ya ngivala iminyango ngeayini. Iminyango ngeayini mangivala shapu nale ntombazane ngithole ethaveni shapu sisingipropose shapu yenzakala ne amaji besi7 shapu ngibhebhe lo ntombazane usuka le phezulu ngomile ethakama bibona ithi sports light sengaka umagogo nentwana zami nasendlini basentwana basendlini balele efestereni yabo efestereni ngaka livezi light angithi le enkulu utho baka sizothatha wena uzomkhipha ubhuti wakho amasotsha ahamba nabelungu mfethu wafika laba kha umnyango uphi upapi uphi ujabulani yabo vele baphuma abantu bashinsi bahamba mafika mina ngumkhukhwana umfethu labantu umfethu uqeda usuka kimi okay mfethu nawo labantu ngiyababona istrate usuke yena kulomjita ne ubabonile masuku asa endlini kakhe azontshela mfethu mina ngisiphupha lento ngiyewana endlini njema ngiphume la ngisukubi akasazi kuzenza njani lo mjita ke mfethu mina ngiyabaleka ngathi good. Check out steady. Steady. Great. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. We're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. Yeah, man. Yeah, you know that really. You know what this podcast is all about today. In Petumchita, go by the name of Papi, all the way from Mekpakwa to around Sekunda, and I also was jealous Torosaki. So yeah, Petu, hopefully you're gonna like and enjoy this episode. Don't forget to subscribe, yo. In fact, episode last voitenda then I change. Fine. I'm like, okay, if ever can be able to watch it, any content is a content. I want to watch better. Content. I'm very that's why solo so far as my father. From Jita Papu Kren. Kren wena sharp wena sure ngiyabonga mfethu the right wafethu ne le studio wafethu nami ngiyabulisa njengopapi from Qwaqwa Machita ne ngize ngenkinga lana ngize ngani ngichalezela Machita okay istory sami from suka la ngisuka khona mfethu ne suka iQwaqwa ne from iQwaqwa bengizenza izinto ne le wekihlwang kwa kade ne nikeza nthoki gelise stoto from Africa dithi une tselisa matekwane re tlitsa bana ba sekolo matekwane ke qeta la tlhoke time from 1996 sana hano re bophelo ba ka ha ke tsi botlofela gane the way ke tsameleng ka teng the situation ya maemo wa ka benghama ngakhona ne ngihamba indlela ngeleza uthime athumene intwana matha wena mfowethu yazi ne ndiwese ngibona sokhulile angeke ngisakuletha la because ngiyabona ukuthi hayi ngizwe izitori zakho sothengisa insango soyaboshwa ubuyishela insango boshwe into eziningi ne the way uhamba ngakhona intwana yami ne angithanda lezi zinto la ngifuna ukukhulumisa yabo kabona ukuthi ashima Krisa from 1996 ne kare mfethu intwana yami yasendlini kare mfethu wazi ne mina kahle sisigele yabona from grade ne nesasabale ngama grade ne besibala nga standard 9 sengisibhala mfethu ngiyaphuma mina umatric kwami ngeke ngizokubhalela uthema ufunela wena uthuze akafuni mina umuntu omdala yabo njengawo ngidala ko ufunela wena uthule usezolanti impahla nemali from 1996 besinga revise call ya term singa revise ene Krisa thengisa kophi esitsini etown jayiseke town athengisi amabhiins inawa athengisa yonke into mfethu ne siphila nomjita sasiphilisa si6 endlini amantombazana i3 namajita i3 siphila nomagogo endlini ne shabu yazi impilo lokuyihamba mfethu ihamba mina ngathi amagogo wabona le sesilwana nabantu
uyazi sisifo ingena umoya ingqolelene lo moya lo ngcwele singihamba ngihlukumeza wonke amajita noma emathaveni ngiphuza utshwala limaza amajita ngiphula wonke amafestera lo muzi lo lestrata leso lamajita umuntu isesona mfowethu why bodira baba kidira ntho mfutha kidira le nyone sikubingane enga philo mbaka okwakile kasiyo ke time angisekisa lesikene hansi the way le phela sikimatsa batho watsa go ke tlwe hae kwa ha ke a tlwa ke le fela ne ke le ka lematsa uthingwe da wabo kala mosego dumale hlwena uthiu ne se batla ke masole ene masole na ke le heso masole ke amasoja mina ngisahlele khane singihlala kuphi singihlala la le wakamfethu anyiphi umkhukhunyana uthi ngihlala ne ishek ngihlala khona abafethu mangilapho ngihlalele lapho ngihlala naye senza lezinto naye sicithe baza bazositshela bangale mfethu yenze sona so I grant ne benenzana alamajita asukele sabuya le because besitoka bese amakaldashi ngalesikhathi bese amakaldashi ngalesikhathi mfethu ne bese amadikisi idikisi yaseqwaqwa naseBethlehem amadikisi namakaldashi thina sema yakaldashi icrew yethu ibisama top 7 kahle kahle mfethu mazi lokho sama namajita grant mfethu pabuzende wena somasha ngakhona umashisa ngakhona njengoba mfethu de wena ngiphile ngakhona utime ngishile mfethu ne uma kriza ngimshile bafika amasoja endlini ebusuku siyababona sinomfethu sihlele ngaphandle qeda benza lento ene Saturday selandelayo mfethu kuyenzakalani hayi mfethu wazi labona ukwenzakalani upabuzeni bathi ujabula la uthi yakhona ngaba Steve mfethu sikubizana ngoSteve Steve mfethu mosenzakala so ngihlele emkhukhwini wakho ngipistandi nami ngihlala kahle uhlala kimi mfethu mfethu mina ngidla kuphela ekhaya ngihamba ngiyohlala kakho mangihlele kakho mfethu zalokuzya wakwenzakalani ne amasoja abakuthanda kuya la ngihlala khona nentaba yabo nentaba phezulu mfethu yabo nentaba lamasoja maya la yo trainer ngalentabeni mase suke entabeni asa kutsho istation command sesifane ngale information uthi hayi le masuka lapho liqala usuka lo maliqala lakho la machita la ngiyafunayo until mina ngizofika la esekunda yathi bengisebenza ngama abathaka kabambophi umfethu ilaka de langa lebangiza bibayithi sports light sengaka umagogo nentwana zami nasendlini basintwana basendlini balele efestereni yabo efestereni ngaka livezi light angithi le enkulu thu baka sizothatha wena uzomkhipha ubhuti wakhe maka hayi umfethu intwana yakhe ka umagogo asiyena lo muntu mina ngiphupha lento ngibhekile ngihleli phansi mfethu ke hayi wayengiphupha lento so sinayo nomjita esenze lento wayengiphupha nomjita ngiphupha labantu engiyazibona imoto masiyandle dewe mfethu empilo ne kaya umfethu sahleli nasaqoqa nazeka kini ke sikhaya ngiyazibona sibuyele entabeni singena sithi zikhaya sikhanyise kuphi ekhaya kilo kumphuphi intwana yami ne lwaya umagogo alwa kasuye bakasithathele kwaba uya ngithi bathi uya amagogo aphikisana naye mfuthu aphikisana umakode wena waphikisana isitoki sakhe ne kwenzakalani bahambe bayoncheka la bayoncheka lo mfuthu engihlala kahle bandlula mina ngisaphupha lento ngithi mina naka abantu umfuthu uthi ufuna ubaleka la misikhona kakhe ayomjithi masuka bayositheka lamaposi ebesihlala kuwo baqalele basijwayele ku siya ku masifika le posi lebajwayele ku siya ku hayi manje umjita akekho makele ethi khanyisile insango yazi mavale mavale indlu inene festre encane izo intuthu ziqwala phakathi noma ukhanyisile light yabo yibabone light ha intuthu evela asangena la
amasotsha ahamba nabelungu mfethu wafika laba kha umnyango uphi uPapi uphi uJabulani yabo vele baphuma labantu bashinsi bahamba mafika mina ngumkhukhwana umfethu labantu umfethu uqeda usuka kimi okay mfethu nawa labantu ngiyababona istrate usuke yena kulomjita ne ubabonile masuku asa endlini kakhe azontshela mfethu mina ngisiphupha lento ngiyewana endlini njema ngiphume la ngizikubi akasazi kuzenza njani lo mjita ke mfethu mina ngiyabaleka ngathi ungabaleki ihlala phansi aphuma indlela ngathi ayithi ngivale ke lephupho le nale lemfesa lento besihlele ngaphandle siyibona lapho naye lapho yenzakala lento besiyibona straight ari la kamabaleka bathatha amasufa bathatha impete yawa shaphena mina ngisahleli ngibukile shaphi ekseni ngiyavuka uhleli kuphi kahle kahle ngile emkhukhwini endlini le baqala endlini mina ngile emkhukhwini umuphi wachoose bayagibo abasahlala usahlala kiwo because abazali abasekho mafika lapho bayabuza engabathola umuntu amasofa ama-wardrobe wisela phansi ngoba bayamosha belungu ashap bagijimisa choose tota phuma indlela ngathi sibala kusho abugijima la kawofu yakhe bayohlala lapho ashap mina ngilele mina ngisalala singihlole embobeni ngibheka ukuthi kuyenzakalani ngempilo zethu umfethu sharp abaleka ekseni ngithi awuthi ngihambe ngekhaya bengisebenza kula ama-RDP bengihaka ama-RDP asekhaya wazi ama-RDP ama-RDP sesichashiwe lapho ngithi mina esikhafuthini ngibone kwenzakala ngakhona ngiphuphe ngakhona ngibhekile kunemehlo kungakalali kaya uthi ngekhaya mangifike ekhaya shapho makokuthi hlohambe isikhafuthini uzosithola emsebenzini lapho uzosithola labo abogogo wakho akuba bakho uzosithola khona hamba bazokulethela sona lana ubona ama-spotlight ini kwenzakalani nabantu basesitrata bakhona babhekile ngihamba ngemsebenzini ngilokhu ngibona amaveni andlula angisakhona ukusebenza kahle yabo ya sengituyile ngalesikhathi kithi hayi man makoko ngiyabuya ariyazi ne ule charity ungasangeni cela uye la mohlala khona ngihamba ngiyalami ngihlala khona ngibuza amajita bafethu umjita lo bengihlala naye besenza lezinto usabalekile umjita obalekela ngwalento labakazi abazi abaka-information abapha information yala uyabaleka umjita lo mjita uyabaleka mina ngilala ziyalokuzazula kaka umjita the way abalabuya ngakhona wondilathi kunqono ngibuyele kuma-Chris packages umjita avaya mfethu mavaya umjita mina ngasala ngathi kunqono nami makhokho wabona ngizoholela le mali yala babo le mali yama-RDP inyanga yethu iphelile so ngiyaholela imali umakoko imali yakho mntana mangifuna umakoko abangafuni ngathi lo makoko the way sesizola ngakhona sofuneka mina the way sisangakhona hlupha wena kari unqono ngekuphi ku-ankile ethokoza ejozi kari mntanami umakoko ngimshiya ngaphandle mangathi umakoko thatha into zami manje ngiholela ngiyahamba angishiyi next asendlini ngiyahamba umakoko ahamba aya ngaphandle ahlale ngaphandle ngesitulo abuke mina the way indlela ngihamba ngayo uthi lami ngiyogibela khona umntanami uhambe kahle akhale inyembezi athi umntanami asazi kari the way ngihamba ngakhona ngizohamba right ngimjita ngiyahamba mara uzolunga angithi ukabona kunzima kunjani gibele iteksi ngihamba mangifika la bengifika khona umugibela amateksi ayejozi bengibona amafu asithela so angavaleki asithela la mengisuka khona nala mengikhona the way asithela ngakhona makrisa ngibona so
kwenzakala hayi ungakwazi hamba kuphi mawuloku ngihamba mfowethu ngihamba indlela ngithokoze ngehle esibhedlela ngasibuya esibhedlela sasethokoza ngehla le phezulu ngehla bakathi nina mawufika ususalideliver la mangifika aka angikhile imvula yanethe sharp bese ngiphile ijuzi ngiphila lempilo le yama ankila ngiphe yona sharp sisicabana nomagogo lapho lo angikhile ya sharp yabana uthema since I share from 1996 ave afuna wankila mfuni nemfethu khangwana amfuni nemfethu uphi akubhaphi intwana yakho naye angifika amtshela mfethu Pablo ngiyeza usho kanjani usho uthaye azange abhode wakushaya awushaya umuntu sasaphila ngalesikhathi ngishiya mangithi ngishiya 1996 unasaphila phela nabanye abafazi unasaphila ngitshela ubhuti wakhe ake ngisengihlala naye ngithi uze ngibalekele kimi wase kimi sharp ubhuti wakhe maqhaza uthi chazele mfethu nangu mfethu khona na ezutime ke usuku lokho uthi lo baba omncane omdala lo muntu uhlala akubaba kohlala lemkhukhini embalenhle uhlala emkhukhini embalenhle uthime wafika ngalesikhathi uthime lo bhuti wabami nasebenzisa ikhukhulini into ejozi ile blam sharp ayihlale nomuntu wakhe mina bengasahlale kamnandi because ubaba omncane omdala nahlala naye ifike mara imali inkhona isiqoko masithulwa sithathe le mali eholilwe encane ngifakule mina ubalwe ngesixoko esofini lo abahambe kwezinto zabo awuthama ngantwana yakho the way sesikhulisa ngakhona the way asuke ngakhona the way ase ngakhona la lethi imvula embi kabi lo muntu la kamaqeda ehle estrateni wanethi izulu wanethi ini angazi uyasengana umjita abakhulumisa nothama nobhuti wakhe hayi umfethu ngizomthatha azesekhona imbalenhle ubhuti wakhe ambuza umletha njani imbalenhle emkhukhwini ihlala emkhukhwini uqontuthu engaka sharp ngeza ngapha imbalenhle ake ngalelanga ushimali sahamba sejuzi yumfundisa ijuzi ejubeki sangena ngithi uma STS letha kuphi sedla njengama fucking knife mfethu kirayi ngolophilo ngingabujwayelanga yebo kilo phile ukuthi uthema waphila kamnandi so sisikole so ifucking knife yena umfundisi mina ubamele lento ngapha ubamele thema shafu sadla kire mina akuthanda ichathi senjani ke thema mina kahle kahle ngithanda iano wabona zakudala iano mfethu ano thenga impahla kire mina ngithanda ini Jonathan D letiki mfethu yazi ne fito koze yazi mfethu wazi mina ngithanda style akantana nazi are akanje uthike mfethu sasa wena uyala embalenhle mangifika ubhuti wakhe ufu yakhe baka lo muntu khosa abuyele kuphi ahambe la asamfona hayi angikila ngasistressa sharp ekseni bebusuku angilala nyama yolala emachitini ngibuya nayo ekhaya wow ethokoza la muntu wazi njani lokabona umuntu umsiyoni khona ufuna istamp suppose futhi tjwala unestick unestamp salobaba lapho semsiyoni isitona zabani ukhanyana ufaka istamp lapho mfethu ukhanyane stakiwe mina ngaweshela ngithanda ukudla ja basiphakele rice siphekile asadla ngalomjida ngithi ushiwe nendlu ukhanya nohambile kimi hey bana sapheka ke staki siphuza namabhiwashiya bayolala nasiyolala uyazi sivuseni sileka savuswa yintutu seqole indlu irice seshile mina ekseni wakhona bathi
kare mina ngiyahamba ngithi besinzi ngiyazi ukuthi ngiyahamba imbalenhle angazi ngiyimbalenhle kusuvuza labantu intuthu siqole muzi bare mfethu sicela ugeza le imbiza le amapoto lana be right ukhanya noma kubheka lesithombe lengithi hayi ngikwazi bafethu ne picture ngalesithombe ne picture ngalesithombe ngalesithombe kwasingenza so lesithombe bafethu wayesingenza so baba sizohlukumeza lamajita ababuye ekhaya sibuya nawe baqala uza angithi mina ngeke before bona baya bona bebaza ngomuva mase silapha so ngithi sisenza uthi hayi sikasi ini yabo shabo amajita grand hebafethu masiloku sikokode emnyango mfethu sikokode mamajita kokode emnyango babuya ngale baba umdala walo baba babuya lapho base ngale bathungule ngalophapi ngale baza ngapha bazobheka mina uphapi uhambe ebusuku inasazi ukwenzakala bafika bakokoda kumina time lakho ufunile uthi nayi imali ekhona sizokulanda sokibelisa eJozi wena uzothatha lama taxi azohamba imbalenhle ne akunankinga abafethu siyahamba ke bapimbi veshile tikimona baba jitani emona manje kirele sasekhala ufike izolo gesa namaphone yavaya bayangithatha amasha nyangale oankile mangifika ngalo ankile ne vele ngiyageza ngine shower ebhati shabu ngiyageza shabu ankile shabu uchabulile umfazi ke awankile kwanyama shangithatha into zami chup Y2K ngapha mangathi ngithi Y2K irank yang lemataxi eJozi Y2K lophuthi lo mathansi mathi mfethu usasephethe ibhabalasi ne ke ibhabalasi imphethe mfethu lewe imphethe kakhona ibhabalasi emona sahamba sithatha amabhiya abandala lapha Y2K ngibhalisa itaxi CTV angikhohlwa iCTV taxi yakhona GP registration yakhona eJozi ashaphi ngiyabhalisa singene Y2K sethi sisikhwama la etaxi thina singena naso bamba amathubi yasingikhiphe baba singidakile shapho ayodaki wena mfethu le sithola amabhiya abandayo aqwele ice phakathi leyiwana aqwala ice saphosa masifule ngekhaya mfethu asami sobheka le masihamba siyobheka le imfethu ingathi masifika lapho iCTV ayisekho iseJozi imfethu amabhiya asafuni yaphonsa imfethu yazi uthi wena uzolanda usungenza so imfethu babuseni time asimfunile ayimona sami sifowile eJozi zokibile epark epark station wena sebenzisa iCTV uhlalele eJozi grand imfethu sihamba maloku sifika lapho ne sahamba sifika lapho basitshela ukuthi umfethu itaxi iceda uphuma sethi sayindawo baka lama bin ngene nawo laphuza ethubeni sibuza asifika nje bathi isikhwama usipatalela masipatalela nasi ngifuni sasuka CTV sesendleleni okay nesikhwama singomuva lebhasa yami khona lapha hayi bathi nazi into zenu unankinga shapho yama ithimba lenhle singibele eJozi epark bakaJozi epark banjela izela sengiphila impilo time ubuye esipanini okay mfethu nestandi kahle 18 angiyokushira lapho nginemisi nabaqhashi akale mali yalapho yakho kashapu time ne shapu time lo mkhukhu we1 lo omdala ne2 ngiqhashisi shapu ngihamba ngijwayele indawo bengahamba sometimes la kama ngifika la empilweni yami bengazi sekhunda lamajita asekhaya wathi awasebenzisa standard tone elimi lama ngisuka la ngihamba ngisendleleni ngihamba indlela mfethu ngihamba indlela ngizule ispan
Utime akasiza ngithi. Ushini cruiser ke uzoyibona somdala. Sharp watime nayo imali angiyeke ngisize. Sahlala enye fro. Ha sharp the time le usohlala wena. Akangifuni unikisa lamahla khona. Unikisa stand ngithi sharp izinto zakho zozona. Sharp niyabaqhasha imali sakini. Yabo ukusotela. Ya uyayigimi kuye. Iya kuye. Kuye wena usikhosa ubona uthi wenza njani. Mfethu esimpilo ngitshayire. Angithengela icruiser yamathumbo la inkukhu mfethu abeka lapho intweni. Abeka nazi ngihamba ngithi cruiser emall ekhaya mall. Hayi ekhaya mall. Emba mall ikakawu. Ngiyathenga ngale kaBinda. Ikaka. Bisikakele etoilet bisikakele la kulama bucket la the way ngisafika embaleni. Usakhanyisa le nto 2002 sharp damn sharp ini uyazi ngithi ngisuke ngane ekhaya ya sharp usama ngithi athama sikibela manje machita ngithafutse lamachita uyangibona ngabota ethi standard ngihamachita amathayisebenzi elevate standard kibele hike eqala thola ngiduhla ngaphakathi emotweni mfethu sithi yena yaphi ngihamba ngeli unemali ngina bake wena sana uyafitsakwe wansuka iduhla sisefitsakwe ufunana bafethu nithi ngibile emuva ngathi angibile emuva ngihayike enye futhi ngihayike ibeyikhara there's ibhali standard ibeyikhara nami intathe bafethu ngestandard ngifuna la muntu elibete uyenze inyama enkukhu amajita singala intathe ishiye kuphi ngale awubona madoda ondlule salisi ngale ishiye lapho bafethu nishiye ngimona manje akunamali for wangiphethe isikhaftini samathumbo la ngiphethe impilo angithole enye imoto mfethu mina kahle kwenzani ngempilo ngathi ngempilo yami ngifuna ukufisa ngiselibiti yanthatha imoto elibiti ngifika usho baqeda uqhasha ekseni bareport mangifika ngithi ayidi ngizofuna sebathi siceda uqhasha emele i6 o'clock sokufaka emsebenzini sharp ngithi awuthi ngedropini ngitshela uhlakaza edropini ukudla anginakudla mse isikhathi sesiphelile yeah mangifika lapho isinkwa ngitshela uhlakaza edropini bafethu ngiyafika edropini sharp ngihlakaza isinkwa nyana kira angisaya lembalenhle ngisuya ngabafuna imali ngiye elibeti osala sharp ngene elibeti kwamnandi ke elibeti ngizobheka amashita esekhaya elibeti ngihleli ngaphandle ngisho bona bangena bambone sestrate bambiza masukhithe mina uyachashwa ke ethi ID yakho ngingena ke kwamnandi bampa PPE sizingaphakathi sasebenza ke mangisebenza inkukhwini nabafazi lenzanda ngithatha le nyama le angithi ihamba ngamabhandi ihamba so angithi ecithe ngiyabona ngiyambise nami ngithi ngifaka lapha ne baqeda uhlinzwa le bayihlinza benze bulale isizane ngamathumbo siyafaka abo sharp sebenza nabo bese siyamacoza abomama badala mfethu ngathi ekseni ngelunch bangelunch ngithi ngifuna ukubheka la mashita asekhaya amashita asekhaya mangiloku ngihamba ne amashita asekhaya ngiyadeba bafethu la wena amaphoyisa sakufuna ekhaya bafethu loyikhuluma into ngila kuba mnandi ke mina ke bafethu akana lunch bakala wahlwa mahala nethiki ngani benalo nethikiti omunye ngawuzwe lisona ke thiki linihamba ubhaka mina esingo le nyama la esenkingeni angidla shabo ekseni we6 athasambe sibele kuphi ngikhohlala lapha ngihlala ngale ePesquespor ngihamba siya lapha Pesquespor athi ukhona umthithethe uphuma lana uzolala lana on standard one mangise mangifika le standard one mfethu sharp ngijump imkwakwa nawo base bachethi 6
uhambo uzolala ke kona la wangalolalisa la molala khona aka umjida kwasa angithi shaphu ummixa kodwa bangena lapha ne ungena unyelisa la uvula yena ngesikhiwo lo mjida la uhambe nini uhambe na izolo mfethu uzolala lapha kuzeni ke wazi lapho sese ngo6 yathi hayi 6:30 ngathi hayi ngiyasuka la ngihamba ngemandla ngeke ngiyomtshela la uthi ngena la ke la machita maloko wasumbona la ngangaze umuntu la yasibona ekseni ngo6 ngihamba mangihamba ngiyondlula le ngase ngase nkukweni lapha endawo lena man lengase ngihamba ngithi ngibile imbalenhle ngisayahaya kanganex kanti ungena ebusuku washaya 6 ekseni okay sharp ngihamba ngiphuthini itombi zokwaya teba namanye amajita ngithi bafowethu qala impemisi kwaya bathi asina kwaya ubona ukwaya nawo phansi yona ngihamba impilo itheni inhliziyo iluthi ngibhema ukwaya fasa lokwaya endlini ngilokhu ngihayeka sendlula kuphela ngithi manje ngihamba ngibuyela ngiya ngathola hike ngimbalenhle ngalelanga le amalanga 2 days ngathi angifuna ukwezisekunda wathi amachita yasekhaya asabuyelanga eSpanish angisabuyele sengekile sengekile impilo lapho senzoneke ka lempilo lapho ngisasa lokhola bakhola desdile ngathi hayi tsana ndaba nomkholo sengikhinye ngibuyele emkhukhwini umntwana nabantu base-18 bangayijwayela qoke i-2-piece ethize mfethu emnyama ebrown sharp ngithi struggle maybe sharp amajita hayi ngiphila wedwa ngiphila nabafazi balapho ngiphila namajita ngithanda amajita abafazi ngizokulimaza amajita banje wazi ngathi empilweni yami noma ngingafika yonke indawo ne empilweni ngilokhetha umfazi oyi-1 apha nesikeleme salapho siyazi yonke information yalapho ne angiphila nayo silendathi ngithole tavern mina ngiyatshela ngami tavern ngithawuthi ngoba amathuya athi ngisilenda ngisabhiminisa ngishaya amaqosha angaka ngalesikhathi hayi futhi amaqosha angaka ngishaya amaqosha angaka amaqosha mfethu amaqosha shavukile baby lo muntu ngihlozi ngibingene festering incane ngiyivule so uthama lama amahlala khona ngishini ngistande khona sharp ngibithavena lo muntu umbonisa ngisadlala isinuka ne uhlala nomuntu uyangitshela ke mina uyafika ekuseni ukuthi uyazi lo muntu lo umbonisa lasengilele nawo uyangifuna ukuthi athi ngihambe nawo akalo muntu le we ahlanya khona ukulala abantu akuzodibana nawo ubulala nabantu ubulala nabantu wena umsabi ke mina ngimsabi ka uyazi mina ngiqoka ikaldashi ipipe yami la angeke bangeze next week sharp ka grand aslan sharp kwamnandi ekseni umjito uyafika ebusuku khanya umemisa lo mntwana esitradini akathi akamazi bethu kuloku hamba insuku yama ngisengiya mina etaveni usamtshelile le ntombazana untshele yonke information akhe mfethu imofile la 18 yazi sigibe mulona lo babulala abantu yes mina ngiyakuthanda ngiphila naye thatha information yakhe bangithi hayi kunanki nake right mangiso yabo the way umjito uzokutshela intombazana the way labantu babulala abantu dawayenze ngakhona ngithana naye lo mjito ngidlala epool uyambiza uchimla ngeke ufake iring la umchimla ngeke ngayithatha umfazi sharp ke phela lapho umfazi amkhuza ukuthi ngisakufuna ini sinsihlana lo crime saleleti esahamba ngithi isitoko saseside sharp ke washona umagogo ekhaya mamakhe ngale time mashona umagogo wale time ne wafuna ekhaya okamina wena ngifuna bashakufuna ekhaya sharp hamba ekhaya mayafika ekhaya amasayidi yafika acabanga ukuthi angithi ushona umuntu wakho afika amasayidi yazofuna mina manje lo mchita babuzeni ungasiza
yenze kahle ngakushilo sharp time nange sengizoyithulela amagogo sengibekele itshe shaba ngento ngikubhizi kuno abantu family ini maphoyisa saqwele wabo funeral sharp mfethu kuba mnandi sharp kuba mnandi abuya time ngithile inyama nyana qina ngalesikhathi time ngakusana ndaba sengiyisebenze sharp spear time ohlala enye flow nabafazi bayi3 sasolbeke nala 26 nala 18 stand ushina sharp yahlala mashita lo sengizibona nami sengizibona bona ke sharp ngathi ekseni ngithi yawuthi ngibaminsango ekseni masiketi yambama ngibele basi ngithi ngiyefasa kuphi mashita sengilate esipani obakuthola nale bank ngithi ibox ngithi ngikhipha le box enaphetini uyazi ngale room zawo kuclean akuna space ngikhipha le petty machine ngishele emadwa bakamana sakubopha sokuyisejele basesha i-strip search sharp uma i-strip search simixe ejele sharp ngihamba ngibhaqala la ejele ukhala kwaba futhi lenza so payment office wafethu wanengeza so bakamfethu philile ngawo sharp ngikhuluma labo kubabhekile mahlongo lo sharp sakuvalela ngaboshwa sharp impilweni ngabona intwana nami mangifika ekseni qeda iMonday ngiboshwe Sunday mangifika Monday intwana nami yakanye angeke ngisabuyele ekhaya because bangazi ukuthi ngiphila kanjani bengenza into zenjani angeke ngisayehla naye embeka phansi ekhona ungahambi ngihlale ekhaya because the way ngihlale ekhaya mfuthu isimpilo yakho so mfuthu kunqono mfuthu iproblem lakapha sharp stand zanihlekezela wabo sipata sengihamba ngiyohlekeze ngimokhisi ngilala esigangene ngenzani mama bafuna ama license kwabo impilo la mangifuna ngiphinda ngibuye ngithi ntwana akakhona mina ngikhathele sengiyele lemenye ngenyawupi ubani ngenele inyawupi sase Las Vegas la esekhunda usane Las Vegas esekhunda yazi Las Vegas usane wazi Las Vegas kuphi kwabona imali zamakhi into khona akhi office yakhe khona usane ne tavern lapha ngaserenkini ngapha phezulu yomfethu fika lapho mfethu lezo meeting sikhathi umfana intwana ehambile sengiphila lapho ne singihamba bengihlala namakhaladi mina kahle aseDurban nasekentweni sharp sithengisa kwalokuba ngithuma ama-drugs sisenze into zenu thuma ama-drugs bengistoka kayi-3 osuke ngiyevenda istoka amamuna amaroko manje Brian-ke ngoba masiza yiwuri ngekuthi ufahlakile emadladleni ngifuna usho njalo uboshwa kanjani eqwaqwa ngaboshwa amachita ngivalele ngintombazane lamachita abuye afuna angene bengivala nge-iron le lama-iron lawa kudala vala emnyango nge-iron ngivala emnyango nge-iron nge-iron mangivala sharp nale ntombazane ngithole tavern sharp sisingipropose sharp kwenzakala ne amachi besi7 sharp ngiphephele untombazane usuka le phezulu ngommiletha kami ngibona umfethu ufuna uvalela ngebesitana lento umunye umchita kumuphi space avala ntombi yakhe ngegama sharp la baphusha iminyango sharp qeda phepelo umuntu ngithengisa insango lesikhathi lama 5 rand benki lama plastic la amazimba snacks sharp ke ngithi azothenga ngiyake wena papi bange thatha lo mfazi ngingane ngiyelwa nabo sharp umuye banthatha bebaningi 7 amadoda y6 33 ngambama 3 paper